Dumelang, ke a le dumedisha, ke re thobela, ke re mošate, gape ebile ke le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata gore re dire reading ya rena, ke reading ya di 23 tša May 2022, e le go tšatši le botse, tšatši la Mantaga. Ke tlo leka gore reading e se ka ba e telele, ka reading e ke tla no ba ke ntše go tlhasetšana tšatši la gao la legolo le ya go sepela jwang. Reading e ka bolela le ba bang ba lena, nako ngwe ka nna ya se bolele le wena, wa kgotša le gore molaetša o lebane to motho o mongwe, e ka ba motho o mo tsebang, e ka ba motho o sa mo tsebeng jalo le jalo. Ya ra gore ge e le gore molaetša ga se o lebane le wena, o se ke wa e gapeletša gore o lebane le wena, akere wena o tlo no lebelela gore na ke ding dilo tše di tlhagang ka raphelo ba gago, and then reading ya ka e fita kae ka raphelo ba gago, gomme e tla o guide ka mokgwa santše o guide ka gona. Ke na le dikarata tše tharo mo, ke na le the 8 of the sacred circles, ke na le the temperance, ke na le molaetša o tšwa go badimo. Cards tše ke di-cards tša badimo. Ke na le molaetša o tšwa go badimo o le gore o re remember who you are, o ke gopole gore na o mang. Badimo ba nyaka gore o ke gopole gore na o mang, o tšwa kae, o ya kae. Okay, ka the 8 of the sacred circles ke bona mokgekolo mola o dutše fase, nka no ke mokgekolo ba ke mosadi o mogolo, ke mme o mogolo o dutše fase. Akere go ka lebelela mme o loga, go na le tše le gore wa di loga, akere wa di loga. So karata e bolela ka mošomo wa gago, e bolela ka mošomo wa gago. Ke a go bona gore o dedicated kudu go dira mo mošomong wa gago, go šoma wena motho le wa go šoma ka pelo le moya. Mara go ka lebelela mo karateng ye o ka re o loser focus, o loser focus. Go na le dilo tše le gore di a o disturba ka mo monaganong wa gago, goba you are going through some things right now in your life mo e leng gore a o kgone go pay attention ka mokgwa o swantše o pay attention ka gona, akere. And then mo e leng gore o thoma o dira le diphošo ka ra mošomo wa gago, ene wena ga o di bone diphošo tšeoe. Ge e le gore o bereka company e itseng, diphošo tšeoe di ka felta ebile di costa company yeo o šoma mo go yona, di ta costa tšhelete e ntšhi. So pay attention ka gore o tsebe gore batho ba bana ba go lebeletše, e ka batho ba go reporta mo go bona, e ka ba di-manager tša gago, ba go lebeletše, ba di bona diphošo tšeoe. Gomme se ka tlatla kgwetša le gore o feletša o tsena ka ra mathata ka o kala gore wena ga se o dire mošomo o ile gore ba le o dire ka tsela e le gore bo swantše ba o dirile ka gona, o ka bona le business ya gago gomme o thoma go no a o sa pay attention to business ya gago ka mokgone owe, go na le tše le gore ga di sepele gabotse ka mara business. Go ka se tlhokomele e tla o costa tšhelete le gona, o tla feletša le gore o berekela fase, ga o kgone go bona commission ya gago, ga o kgone business ya gago ga e kgone go growa ka gore wena ga o sa kgona go pay attention. Go na le tše le gore di a go tshwenya, di a go distracta, di a go baeziša, di dira gore o seke wa tlhokomela mmereko wa gago ka tsela maleba. So ya ba nthola gore tlhokomela mmereko wa gago ka tsela maleba. And then ke bona ebile le gore motho le gore okay mmereko o dirang o tlwaetše, ke kgale o dira o tlwaetše mo e le gore wena o ipotše gore I know what I'm doing, ke tseba ntho e ke e dirago. Mara o tlhokomele ka gore nako tše dingwe o ka no ba tseba ntho o e dirago, mara kgwetša le gore this time ntho o berekanang le yona e ka ba project, e ka ba eng, selo se o berekanang le sona le kgono ntho e tla in a different way. Mara because wena o ipotše gore ke tseba ntho e ke e dirago, o sa pay attention, o ipotša gore ke no tshwara mola ka fetša ka tlogela ke tla ba ke feditše. No, leka go lebelela go pay attention, especially le gore o bereka mo di-projecteng o kgwetše le gore go na le di-specifications tše le gore swantše o di followe. Wena o rai today ke tlo ba ke le busy ka mošomo meetseng, ntho e ke tseba go e dira ke phela ke e dira ka mehla. Ke mo e leng gore o ka nna tla kgwetša le gore o dira diphošo gona. Checka dilo tše o di šomišago go šoma, e ka ba di-materials tše o di šomišago jalo le jalo. Ya ba nthola gore o inspecte dilo tše o berekang ka tšona pele o thoma o di šomiša. O ka no wa bereka kae mohlomongwe o le mofepi ka mo gae ka moki, o tlhokometše bana goba mohlomongwe o wa cleana, mmereko wa ko cleana go aena jalo le jalo, di-washing jalo le jalo. Checka dilo tša gago, a enewe before o e šomiša nko check. Go ka no ba gona le fault somewhere, o ka no ba yona le fault somewhere. So e re pele o šomiša dilo le go leka gae o sa šomo le ka gago, pele o šomiša dilo checka dilo tša gago pele before ka thoma o di šomiša, ka gore o ka nna ba le bothatanyana today, motšhini wa o hlatswa o ka nna go fa mathata, le ka go checka pele. And then ka the temperance ke bona
le ena e sa le motho wa mme go raya gore di-cuts tša today tše di rula ke basadi go gopola gore ko botse gore ke melaetša tša go di-ancestors akere ke molaetša tša go di-ancestors go raya gore badimo ba bolela le wena today ba batlang today ke badimo ba basadi e ka ba motee goba e ka ba e le gore ke ba bantšhi mare most o tlotla badimo ba basadi today ke bona ba tla ba rula maphelo a rena that's ba nyaka gore o pay attention ke ntho ba nyaka gore o e dire ke ntho ya mathomo and then ka the temperance ba botsa gape gore le ka go balantsha dilo tša gago o re go pay attention ka mokgwa boletse ka ona o leke go leka-lekanetša mešomo ya gago dilo tša gago ba boletse ba re o ka re o concentrate too much mo dilong tše dingwe goba mohlomongwe ebile ga o sa kgona go pay attention akere kore wa ketebala today go dira selo o na le o ketebala mohlomongwe o na le tše ntši tše di sepelang di ketimang ka mara monano wa gago o nagana lo tše dintšhi too much tše e leng gore mohlomongwe o ka ba le mathata maitseng mathata gae goba eng mare wena o naganne too much ka dilo tšela ke tšona di go dirang gore di a go distracta gore o palele ko go lebelela mošomo wa gago gore o kgone go dira mošomo o mo botse ka mokgwa wena o ke tseba gore o phela o dira mošomo o mo botse so ba bolela gape ba re balantsha dilo tša gago leka-lekanetša dilo tša gago ga o le mošomong akere go tloga gae o ya mošomong tša gae a di šale ka gae then gore o kgone go šoma tšela tša mošomong ga o tšhaiša o boela gae tša mošomong di šala mošomong jale o lebelela dilo tša ka gae o se ka kgwetšele gore o tšea mathata nang le ona gae o feletša o ya ka ona mošomong dilo tšeo ga di nyakega o gopole gore badimo ba gago ba na le seabe ba tla bolela mabapi le mošomo wa gago ka gore mošomo o na le ona ke mošomo o fileng ke bona ba tla fela ba go guida mo le mo a ba nyako o bona wena o tlo losa mmereko ka baka la gore wena o sa pay attention wena mohlomongwe o tlo feletša o dira diphošo tše di itseng ga ba nyako o bona dilo tša mohuto ga ba nyako go bona o sokola ba nyaka go bona o phela gabotse o kgona go phelela o phediša bana ba gago ka gae o kgona go phediša leloko la gago ka gae ke ka baka leo e le gore badimo bao ba tla fela ba tsentšha letsogo ka raphelo ba gago ba fela ba ra a se ka dira so jalo le jalo ene ebile o re go dira dilo tšeo ka mokana tšelo tšeo tla ba o dira lekgone ka ba o le mošomong ka ba o le sekolong o ka ba o le gae kgopola go bolela le badimo ba gago nko fela o ne re ka mo pelo nako tše dingwe go se busy ka mokgono o ke phe nako 3 minutes nyana 5 minutes nyana fela ya kopana le bona o bolele le bona le go o sa šomiše snafe le o sa šomišeng ke phe nako ya go dira sowe o fele ke pha nako ya gore o bolele modimo wa gago ka mo pelong ya gago o bolele le yena kudu go e le gore maybe o na le di-challenges mathatanyana a maitseng ka ra bophelo le ka go bolela le modimo wa gago badimo ba buša ba re gopola gore na o mang o ke gopole o seke wa ketebala gore o mang o seke wa ketebala gore o ya kae ka nako nngwe re le mo lefaseng especially dilo tša lefase di re sepelela gabotse re na le ditšhelete re lebala go rapela re lebala go bolela le badimo ba rena ra lebala gore mošomo re na le yona re e file ke modimo re e file ke badimo ba rena ra ketebala gore na re bomang re lebeletše mahumo a lefase re lebeletše dilo tše di bosetša mo lefaseng ra lebala gore kana mo lefaseng mo re ba 80 ka nna matšatši re santse re fete re boele morago mo re tšwang gona re lebala contract e re saenileng before re tla mo lefaseng gore rena re tla mo re a dumela go tla mo lefaseng re tlo dira 1 2 3 4 5 ga re fitlha mo lefaseng then re thoma go kgatlha ke mahumo a lefase re thoma go kgatlha ke menate ya lefase ke ka baka leo ba rego o gopole gore na o mang le ka gore ka metlha o re go tsoga frogo o ka re before o itšwa ka mapeng ya gago wa ba le thapelo e itseng wa rapelle ka ba metsotsonyane mmalwa fela wa kgona ya go tlhapa o ba wa tlhapa wa fetša mola fetša o tlhapa wa re before itšwa ka lebati la gago wa rapela wa ba bolela le badimo ba gago gore letšatši la gago e be tšatši le le botse ba le blessa letšatši leuwe batho ba o tla go kopana le bona e be batho ba e le gore ba tla go hlompha ba seke ba go nyatša go seke go ba le dikgakgano goba mohlomongwe go se respectane ka mošomong mmereko wa o tla o dira e be mmereko mo botse o e leng gore o tla kgatlha di-manager tša gago ene ebile o ntse o ke kgopelela le mahlatse le matlhogonolo di-blessings o buša ebile o ke kgopelela le leeto le le botse gobane o ya o šomiša koloi go ya gona mola mmerekong o ya o šomiša taxi o ya o šomiša transport e itseng transport o tla go e šomiša e bolokege go se kwa ba le di-accident tše di tla go tlhaga o tla bona o tlo ba letšatši le le botse o tlo bereka botsana kudu gampe o gopola gore gana mola mmereko mo o berekang gona a gona gore o tlhokege batho ba e le gore ba ka ba seleka batho ba e le gore ba tla ka di-negative energies tša bona
so o kgotse gore di-energies tsela tša bona tsela tša go se be gabotse di seke tša go affecta le wena. O se ka kgotsa energy tša bona tša go se be gabotse ga wena o tšhaiša o ya gae e le gore bile di-attached di ke kgomareletše mo go wena goba mo mmeleng wa gago goba mo spiriting sa gago. O ya gae o sepela le tsona di-energy tsela tša go se be gabotse go fitlha le tsona ka di-energy tsela di hlakahlakantšha bophelo ba gago, di hlakahlakantšha bophelo ba batho ka moka ka mo lapeng. Ba buša ba re culture ya gago badimo ba ba rata kudu matša re phela sekgowa too much e le mare ba leka gore boyanyana o fele o gopola rona wena o tšwa kae, gopola rona wena o tšwa kae. Ba rata kudu gampe ba ka thaba kudu gampe go ka fela o dira dilo tšela ba bego ba di dira go ya ka culture ya bona ka nako tša bona fela o šomiša dilo tšela ba bego ba di dira. Ke fe mohlala ka mo gae ka mo matše ke ratsa gore ka mehla re šomiša di-broomstick re tšwa fa go khunama ge re fiela ebile matša le kgone o ka se le humane lefielo la majwang ka mo lapeng ka moke ka mehla ke broomstick. Nkane tše tleng o swane reka lefielo le la majwang lela o la ba gona ka motseng wa gago tše ngwe ko fiele ka lona ba tla thaba badimo ba gago ga ke sena seng kwa lora o bona o fiela o tshwere lefielo la lešašana goba lefielo la majwang na a ke tsena seng kwa ilora toro we na ge e le re sa le wa ilora ke putšiše gore na e ra gore toro yewe badimo ba nyaka gore nko leke go fela o ke thoba o be gaufi le bona o batamele gaufi le bona ene ba rata kudu ka wena o ka believer mo go bona ba amogele ba acknowledge ba dumelele ba tle ka lapeng la gago gore ba kgone go tlo protecta wena le ba lapa la gago ba kgone go lefa di-blessings tse ba le tshwaretse go tsona. Ka nako ngwe re a sokola mo lefaseng re nyaka mebereko o applyela mo key a ba go tšee goba le o ka o kry-a mmereko wa gona kgwedi tše pedi kgwedi tše tharo mmereko o fedile kore a go loke selo why o sa ke putšhuna wa dilo wena mo go wena dilo di diragala so ke ka baka la gore o ka ba o thenile mmele wa gago o thenile against badimo ba gago wena o fa badimo ba mokokotlo ba le ka go kokotsa ga o ba bulele wena go na le gore ba bulele lebati wena o ba fa mokokotlo le ka go ke thoba ke molaetša wa lekgono ke a le leboga.